bog gromova i olujnog neba, Perun je smatran jednim od najmoćnijih kod starih Slovena. Evo i nekoliko neverovatnih činjenica o bogu groma i munje. Dok je Svarog predstavljao boga višeg dela neba na kom borave mrtvi, Perunu su pripisivane moći kojima je upravljao atmosferskim prilikama na nižim delovima neba. U mitologiji i narodnim predanjima je predstavljan kao zreo čovek duge brade, koji se u kočijama vozi po nebeskom svodu i u rukama nosi ognjeni kamen, stele i munje. Za njegovom kočijom grmeli su točkovi. Na sačuvanim figuralnim predstavama obučeni u ratničku odeću, dok je na nekim od njih predstavljan i sa maljem u ruci. Maljem je prema narodnom verovanju gađao i pretvarao sve što dotakne u kamen. Lingvisti danas smatraju da njegovo ime vuče koren od sufiksa un ili unj, što označava vršioca neke radnje, kao i reči per ili u prevodu udariti, razbiti. Drugim rečima, dakle, bog Perun označava silu koja udara, razbija i baca gromove, ali i boga uništitelja koji je povezivan sa prirodnim nepogodama. Pored upravljanja atmosferskim prilikama i elementarnim nepogodama, dodeljena mu je i uloga sudije. Povezivan je sa nebeskim dverima koje je zatvarao svima koji su rđavi i neposlušni. Krivokletnik je kažnjavao još za života bacajući na njih munje. Mnogi istraživači danas spominju kako su se u spisima i nekim mirovnim sporazumima iz ranog srednjeg veka slovenski preci zaklinjali bogu Perunu da će poštovati ugovor. Međutim, hrišćanskim spisima on se satanizuje. Razlog za ovo najverovatnije leži u činjenici da je njegov kult bio veoma rasprostranjen kod Slovena. Koliko je bio poštovan najbolje govore toponimi i nazivi biljaka koji nose ime upravo po njemu. Pa se tako u Rusiji mogu naći Perunov vrh i Perunova obala, u Sloveniji Perunja ves, dok jedna planina u Bugarskoj takođe nosi ime Perin. Dakle, zanimljiva kompletna priča, a među mnogobrojnim dokazima su i kletve koje sadrže njegovo ime, koje su i danas u upotrebi. Pa tako kada Slovaci žele nekoga da oteraju do đavola, oni izgovaraju do Paruma ili Peruna. Perunova životinja je inače vatreni petao, koji prema mitologiji je simbolizovao neku vrstu feniksa, ali i zmaj. Mnogi rituali koji su povezivani sa ovim božanstvom su uključivali vatru koja nije smela da bude ugašena. Mnogi od istraživača danas se spore kako je ova uloga delimično povezana i sa njegovom ženom Dodolom, za čiju naklonost se prema jednoj od mnogobrojnih legendi borio protiv Velesa. Biljka komu je pripisivana je hrast, a interesantno je da se kod Srba jedna vrsta naziva i grm, što prema mišljenju lingvista potiče od reči grmeti. Očigledno je da je drvo bilo povezano sa bogom gromova, kao i Perunika, čiji naziv je izveden iz imena božanstva, žalfija, kopriva, jabuka i čuvarkuća. Istorijski izvori navode da su stari Sloveni imali hramove posvećene bogu Perunu, ali u slučajevima kada u blizini nema ni jednog, koristili su šume. Kada je hrišćanstvo postalo jedna od dominantnih religija, Perunovu ulogu preuzima Sveti Ilija. Mnogobrojni običaji, tradicije i priče koje su mu pripisivane polako preuzima hrišćanski svetitelj, pa tako danas ukoliko 2. avgusta grmi, veruje se da Ilija Gromovnik đavola gađa munjom. Ljudi, ako se još uvijek niste subscribe-ovali na naš kanal, mislim da je sada pravo vreme. Kliknite i podržite nas, a mi ćemo se truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa, kao i do sada.